probate ovo, nećete poželeti ništa drugo. Idemo odmah na pripremu. Treba nam kalup za hleb. Obložimo unutrašnjost folijom i prelazimo na menaž čokoladu. Isackamo je na sitno. Sada spajamo gustin, kakao prah, šećer u prahu, vanilin šećer, instant kafu i malo soli. Promešamo i sjedinimo. Sada nam treba liter mleka u koji dodajemo naše suve sastojke. Kratko izmutimo, sjedinimo i ide na ringlo. Na srednjoj vatri mutimo dok smesa ne postane gusta. Sada dodajemo našu čokoladu, promešamo dok se ne istopi i za kraj dodajemo malo putera i kratko izmutimo dok se sve ne sjedini. Sklonimo sa vatre i dodamo jedan sloj u naš kalup. Sada je vreme za prima štapiće. Poređamo ih ravnomerno u kalupu. Sada opet sloj pudinga i tako dok ne potrošimo sve sastojke. Prekrijemo folijom i ide u frižider. Čim se ohladi, skinemo foliju. Okrenemo i oslobodimo kolač iz kalupa. A sada da napravimo glazuru. Isackanu menaž čokoladu prebacimo u posudu, prelijemo zagrejanom slatkom pavlakom i ostavimo 3 minuta. Promešamo i dobili smo savršenu glazuru. Prelijemo preko našeg kolača i špatulom izravnamo sa svih strana. Za dekoraciju koristim snacks štapić i listiće sveže nane. Sada je vreme da uživamo.